Dobrodošli na YouTube kanal Reči istine i u drugu emisiju Moj izbor. Kada ste gledali prvu emisiju, verujem da se sećate da sam spomenuo mog kuma. I onda sam pomislio, zašto ne bi bio gost u novoj emisiji? Znate kako se kaže, kum nije dugme. Iako se on ne bi naljutio, trebalo bi mu ukazati poštovanje, zar ne? Ali pre nego pređem na ispitivanje, a vreme je da i neko njega ispita, jer on stalno ispituje studente, da vam kažem kako smo se upoznali. Živeli smo u studentskom domu dvorca Maruševac. Tada sam bio druga godina fakulteta, a Bogdan je došao kao fazan. Tako smo zvali one koji su tek došli u srednju školu. Upoznali smo se na terenu igrajući košarku i tako je krenulo naše druženje, prijateljstvo, a zatim i kumstvo. A svake godine se vidimo jer dolazi da posjeti majku i mlađeg rođenog brata. A 2022. na njegovo insistiranje kada ćemo mi njega posjetiti, supruga i ja smo imali priliku da posjetimo New York, kao i Washington, gde Bogdan radi i živi zajedno sa svojom suprugom Zoricom. I zato, evo, predstavljam vam Bogdana Šćur, koji mi u užim krugovima ga zovemo Boba. Bogdane, gde si odrastao? Pa prvo da kažem da mi je drago da učestvujemo u ovom programu. Dobar dan svima. Najranije godine svog života, dok nisam krenuo u osnovnu školu, proveo sam u Kuli, u gradiću u srcu Bačke. Dok smo živjeli u Kuli na stanu, moji roditelji su gradili kuću u Vrbasu, gradiću odmah do Kule. I kada sam krenuo u prvi razred osnovne škole, preselili smo se u Vrbas i tu sam završio osnovnu školu i prva 2 razreda srednje škole. Odrastao sam sa ocem, majkom i mlađim bratom. Da li mi možeš kazati kakva su sećanja na tvoje detinjstvo? Mogu da kažem da je moje detinjstvo bilo relativno srećno. Odrastao sam uz baku i dedu, i sa majčine i sa očeve strane, i to mi je veoma značilo. Veoma znači deci kada imaju širu porodicu i kada se mogu osloniti na one koji su im bliski. Moje bake i deke su mi bili veoma značajan oslonac dok sam odrastao i voleo sam veoma da ih slušam dok su sa nama delili mudrosti života. Ali sam se od najranijih dana posebno vezao za svoju baku sa majčine strane i ona mi je bila jedan vrlo veliki oslonac u mom detinjstvu i odrastanju. Rekao sam da smo se upoznali tada kada si ti došao u srednju školu, iako ja nisam bio do samoga kraja tvojeg školovanja, ali šta bi mogao da izdvojiš kao nešto posebno, kao sećanje na srednjoškolske dane? Ja i dan danas smatram moje srednjoškolske dane kao veoma, veoma značajne u mom životu. Bili su to veoma značajne godine za moj opšti razvoj. Škola je bila uvek centar mog života, pa su i najvažnije uspomene na srednjoškolske dane vezane uz školu. Eto, šta se događalo? Na početku srednjoškolskih dana naravno sam po prvi put promenio školu i morao sam da se naviknem na novi razred, nove prijatelje, novo okruženje, tako da je to bila jedna veoma značajna tranzicija u mom životu. Počeo sam i da se aktivno bavim mojim omiljenim sportom. Počeo sam da treniram atletiku u srednjoškolskim danima. A ono čega se sećam u tim vremenima je to što je to bio i pomalo boemski period mog života. Kada smo se moji prijatelji i ja našli u razredu jednog posebnog profesora književnosti koji je u nama razvijao ljubav prema lepoj reči, literaturi i umetnosti uopšte.
Tako da su to bili vrlo, vrlo značajne godine za moj razvoj. A onda što se dogodilo, možda i najveća promjena u mom životu je da sam 3. razred srednje škole upisao u srednjoj školi u Maruševcu i to je bila izuzetno značajna promjena u mom životu, prelomna promjena u mom životu kada sam odlučio da se malo bliže povežem sa crkvom i da se posvetim Bogu i tu u srednjoj školi sam onda se odlučio da budem sledbenik Isusa Hrista, da se i krstim. Tu sam i tebe upoznao, Siniša, i to su bile zaista veoma značajne pozitivne promjene i pozitivni pomaci u mom životu. Eto, to su neke najvažnije promjene u mojim srednjoškolskim danima. Ti si kasnije upisao teologiju i čuo sam da si bio veoma dobar student. Da li možeš kazati kako se postiže uspeh? Volio bih da su moji motivi za postizanje uspešnog obrazovanja uvek bili najbolji i najčasniji, ali to je neka smesa, neka kombinacija različitih motiva koji su bili u meni. Na primjer, video sam koliko znači mojim roditeljima moj uspeh u školi, pa sam želeo da ih činim srećnim. I tako da sam naporno radio i učio da bi moji roditelji na kraju školske godine mogli da budu zadovoljni i srećni sa mojim uspehom. To je bila jedna velika motivacija za moj rad, akademski rad. A druge motivacije, uvek sam bio u izvesnom smislu znatiželjan. Uvek sam želeo da nešto novo saznam. Od malih nogu sam ja prelistavao enciklopedije i učio o raznim činjenicama sveta u kojem se nalazimo. Uvek sam želeo da znam, da proučim, da saznam, da shvatim neke tajne ovoga sveta. Tako da je uvek u meni bila neka želja za znanjem i za shvatanjem, za proučavanjem. A treća motivacija, također mogu da kažem, za moj uspeh u školskim danima je to što me je uvek brinulo kada nešto nisam znao. I kada je bio neki problem koji nisam uspeo da rešim, uvek me to nekako mučilo i uvek sam želeo da upotrebim svoje vreme i snagu i sposobnosti da rešim problem. Sećam se da nam je profesorica matematike u srednjoj školi zadavala veoma velike domaće zadatke. To su bili bezbrojni problemi koji smo morali da rešavamo iz dana u dan. Tako da me je veoma mučilo i opterećivalo kada nisam uspeo da pronađem rešenje za neki problem. Eto jedna mala interesantna stvar, da me je matematika i matematički problemi u srednjoj školi su me toliko zaokupljivali da sam u snu dok sam spavao po noći sam sanjao kako bih ja mogao da rešim taj problem iz matematike. Toliko me matematika okupirala i jednostavno želeo sam da razumem rešenje problema. Tako da bih rekao da su ove 3 činjenice, ove 3 stvari bili razlog za moju želju da učim i znam. Sva sreća što nisam bio s tobom u razredu, jer matematika i ja smo nekako bili na potpuno različitim talasnim dužinama i ajde podsjetit ću te na jednog profesora koji je tada u to vreme bio, koji je u jednom momentu rekao, pa znate, da biste znali neki predmet morate da se zaljubite u njega. A ja sam na moju svest kod matematike napisao s jedne strane
matematiko ljubavi moja, a sa druge strane, ali nesrećna. Tako da nismo, eto, ja nisam sanjao sam možda ja matematiku, ali u jednom drugačijem smislu. Dobro. A Bogdane, koga imaš u porodici, gde oni žive, kakvim se poslom bave? Moja supruga je medicinska sestra, radi u jednoj velikoj dečjoj bolnici ovde u Vašingtonu, a imam i 2 dece, sina koji je sada 34 godine, koji ima 34 godine, živi u Filadelfiji i bavi se audiovizualnom opremom. I imam ćerku koja živi u Njujorku, u gradu Njujorku, i ona se bavi svim vrstama umetnosti. Sve što ima veze sa umetnosti, ona je zainteresovana za to. Dobro. A znam, sad si na kraju, evo, živiš u Vašingtonu. Gde ste vi kao porodica sve do sada živeli? Od onoga momenta kada kada si diplomirao, znam da si došao u Novi Sad, a onda si otišao iz Novog Sada. Gde vas je sve bilo? Svugde nas je bilo, da tako kažem. Da. Pa iz Novog Sada, posle pripravničkog vremena koje sam proveo u crkvi u Novom Sadu i u Novosadskom okrugu, koje je isto jedno veoma formativno vreme, jedan veoma formativni period za mene i period koga se uvek sećam. Put nas je odveo u Južnu Afriku. Daleko, daleko od našeg doma, od Evrope. I tu smo živeli 6 godina. Tu sam išao u školu i posle tih 6 godina smo se preselili u Sjedinjene Američke Države 1996. godine i od tog vremena živimo u Sjedinjenim Američkim Državama. Živeli smo u državi Tennessee, a sada živimo u državi Maryland, u okolini Vašingtona, glavnog grada. Ja. Dobro, pre nego što krenemo sa nekim konkretnim pitanjima, želeo bih da mi dozvoliš, a eto i naši gledaoci, da pročitam jednu pesmu. Nju je napisala Jelena Šipec, koja je zajedno sa mnom maturirala u srednjoj školi. Život ju je odveo u Australiju i, verovali ili ne, ali više se nikada nismo sreli. Iako smo generacija, u kontaktu smo stalno, preko WhatsAppa smo otvorili jednu grupu, pa se često čujemo, dopisujemo, i pitao sam je da li mogu izrecitovati jednu njenu pesmu koja ima naslov Trag, a eto, treba će nam za razgovor koji ćemo voditi dalje. Rođen si sa svrhom, ostavi trag. Tragovi su naši koraci, radnje, naša sreća, naše postojanje, linija sa crticom koja nas nadživi. Ne budi gitara kojoj nedostaju žica, niti brazda u ravnici plitko zaorana. Poput stene koračaj postojano, ne dozvoli vetru da izbriše tvoj trag, niti plimi da prekrije tragove u pesku, ne dozvoli ni suncu da otopi tvoju nit i načini mlaku tekućinu. Ne budi umjetnik koji je zaboravio crveno ili balen od sapunice prekrasnih duginih boja koji se ispuhao pri prvom dodiru. Stvaraj svoj trag sigurno, pouzdan. Zaboravi bol, uvrede, osobne ožiljke. Načini svoje rane mekim jastukom potrebitima. Budi oaza iscrpljenom putniku slomljene duše. Oko tvoje neka je blistavi dijamant nade, stazi tvojoj neka se vesele zvijezde. Ostavljajući trag, ne zaboravi najbitnije pitanje. Jesam li na svom putu pronašao trag, tvoj trag, Kriste? Lepo. Ja. A Bobo, a zašto si izabrao vaš posao profesora? To je dobro pitanje. To se nekako tako dogodilo
da ja baš i nisam izabrao taj poziv, nego u izvesnom smislu taj poziv je izabrao mene. Na što mislim? Ne da sam nešto posebno, nego eto, takav je bio sklop okolnosti. Oduvek sam bio zainteresovan da učim i saznajem. I sećam se da dok smo učili grčki u Maruševcu, doktor Jovan Mihaljčić, koji nam je predavao grčki jezik, me je zamolio da mu pomognem da napišem neke materijale koji bi bili korisni za učenje grčkog jezika studentima. I ja sam uživao u tome. Veoma sam to rado uradio. Tako da sam bio uvek neka klica, nekako seme želje i ljubavi prema obrazovanju i prema pozivu profesora poniklo u meni još u ta vremena. A kada sam bio na postdiplomskim studijama, razmišljao sam da će moj životni put da bude put prema propovedničkom pozivu i da ću nakon svojih postdiplomskih studija da se bavim tim pozivom, jer ja sam oduvek ostao propovednik u svom srcu. To mi je uvek bilo nekako na srcu i tu je i moja ljubav. Ali sam u to vreme, tokom postdiplomskih studija, dobio poziv da se priključim univerzitetu gde i sada radim. Potpuno jedan neočekivani poziv. Nisam pisao nikakva pisma, nikakve zahteve, nikakve peticije. Jednostavno, onako kako mi to kažemo, došlo je kao iz vedra neba. Je li tako? Pa sam odlučio da se odazovem tom pozivu, jer sam uvek imao želju i ljubav prema obrazovanju i eto, tu sam još uvek ostao i dan danas. Profesor si starih jezika, jevrejskog, grčkog i starog zaveta. Zašto predaješ baš te predmete? Odnosno, ajde, šta student dobija tim znanjem? To je jedno veoma važno pitanje. Zašto predajem baš te predmete? Još u Maruševcu sam stvorio neku ljubav i želju i afinitet prema biblijskim jezicima. Voleo sam grčki jezik. I voleo sam da čitam Bibliju na grčkom jeziku i jevrejskom jeziku. Tako da se ta ljubav prema biblijskim jezicima još od tih dana razvila. I jednostavno i tokom mojih daljih studija sam još usavršavao to znanje biblijskih jezika. Jednostavno je to postao svet u kojem sam ja uživao i kojem sam se radovao, jer sam uvek voleo da razumem i da otkrijem šta se krije iza našeg prevoda Biblije. Kako to zvuči na originalnom jeziku, kako to grčki jezik zvuči, kako to jevrejski jezik zvuči. Mislim da je to i značaj biblijskih jezika, jer kada studenti ovladaju biblijskim jezicima, onda dobiju jedno preciznije i dublje razumevanje značenja biblijske poruke. Recimo, na primjer, nemoguće je prevesti sve što je u Bibliji. Na što mislim kada to kažem? Jevrejski jezik, na primjer, nema samo činjenično značenje, nego ima i lepotu, umetničku lepotu. Recimo, biblijski jevrejski ima melodiju. Važno je shvatiti kako on zvuči. Važno je shvatiti kakav je ritam i melodija biblijskih jezika. Recimo, nije moguće prevesti sve na nijedan drugi jezik, činjenicu kao što je, ili pojam kao što je akrostih.
Akrostih su uzastopni stihovi, biblijski stihovi koji počinju istim jevrejskim slovom. Svaki stih u grupi stihova počinje istim jevrejskim slovom. Naravno da je to nemoguće razumjeti. Tako da svaki biblijski prevod gubi tu estetsku vrednost i estetski aspekt biblijskog teksta, koji se jedino može zadobiti i shvatiti i prepoznati kada se pristupi Bibliji na originalnom jeziku. Tako da mnoge stvari se u prevodu gube, ne da se narušava poruka biblijska poruka o evanđelju, nego se ti estetski aspekti biblijskog teksta, ti muzički aspekti biblijskog teksta jednostavno gube, jer ih je gotovo nemoguće prevesti ni na jedan drugi jezik. I ja uvek želim da studenti, pored razumevanja biblijske poruke i njenih učenja, dobiju i taj estetski aspekt biblijskog teksta. Da. Rekao si da ti je supruga medicinska sestra. Sada pazi dobro šta ćeš kazati, zato što ona će sigurno isto, ja ću poslati snimak i njoj pa da vidim da će biti zadovoljna sa odgovorom. A na koji način se nadopunjavaju, da li je moguće da se nadopunjavaju teologija i medicina? Svakako. Svako područje ljudskog delovanja, svako moralno područje ljudskog delovanja ima jednu čvrstu, jednu usku vezu sa teologijom. Teologija predstavlja jednu opširnu viziju našeg verovanja i ljudskog života sa Bogom. Ta vizija uključuje sve aspekte znanja. Ta vizija uključuje sve aspekte Božjeg stvorenja, Božjeg delovanja u svetu. Tako da je teologija jedna opširna perspektiva, jedna opširna vizija na Boga, na Božje delovanje u svetu i na ljudski život. I svakako da je jedan od veoma, veoma značajnih aspekta te jedne opširne, široke vizije ljudskog života i naše fizičko zdravlje i naše mentalno zdravlje. Tako da je medicina jedan veoma, veoma značajan aspekt ukupne biblijske poruke i ukupne svrhe ljudskog života. Mislim da teologija i medicina vrlo, vrlo dobro sarađuju, ili trebali bi da vrlo dobro sarađuju, jer su to područja i akademska područja koje imaju vrlo uske veze jedno sa drugim. Kaži mi, kakva je tvoja uloga u tvom životu i kako misliš da je ostvariš? To je jedno veliko pitanje. Ja smatram da je moja uloga pre svega da budem veran Bogu. I za to je svakako potrebna disciplina i posvećenje. Sve više shvatam da je potrebno da istrajem u molitvi i proučavanju Božje reči. To su načini na koji ja vidim mogućnost da ostvarim tu moju ulogu, da budem veran Bogu. Ali sam godinama unazad shvatio da posvećenje molitve, proučavanje Božje reči, vernost Bogu, nije nešto što ja mogu da postignem sam. Da su mi potrebni prijatelji koji će brinuti o mom duhovnom stanju i razvoju i kojima ću biti odgovoran u izvesnom smislu za moj život sa Bogom. Tako da sam se pre 15 godina priključio jednoj maloj grupi od oko 10 članova. Svi smo iz crkve gde sam ja član
I mi se neprestano sastajemo već jedno 10-15 godina, jednom u 2 nedelje, da proučavamo Bibliju i molimo se jedni sa drugim. I to mi je izuzetno važan stav i važna činjenica i važan doprinos u mom duhovnom razvoju i mom razvoju vere. Ponekada kada ustanem ujutru i probudim se i nisam baš raspoložen da proučavam i da se molim, nekako što mi kažemo, ustanemo na levu nogu, jel tako? Ali me podsjećanje da moja braća i sestre u mojoj maloj grupi sada su na molitvi i sada proučavaju Božju reč. To je jedna značajna motivacija za mene da istrajem u mom posvećenju Bogu i da istrajem u molitvi i u proučavanju Božje reči. Tako da ja vidim i sopstveno posvećenje molitvi i proučavanju Božje reči, a i zajednicu, hrišćansku zajednicu i potporu braće i sestara koji se brinu za naš duhovni razvoj kao nešto što je neophodno da ostanemo verni Bogu. I mislim da je to moja najvažnija uloga u ovom svetu, na ovom svetu. A moja druga uloga je da budem veran tu gde me je Bog postavio. Znači, često razmišljamo, kako bi bilo da ja nešto drugo radim ili da sam na nekom drugom mestu, da živim na nekom drugom mestu, da idem nekim putem koji moj brat ili sestra idu ili koji moj prijatelj ide. I jednostavno, dosta vremena u svom životu provodimo čeznući za drugim životom, čeznući za drugim pozivom. I nekako propuštamo jednu izuzetno važnu stvar, a to je da budemo verni Bogu i uspešni tu gde nas je Bog postavio. Ja sam ovdje u ovom univerzitetu i smatram da je moja uloga da budem veran u svom pozivu i da upotrebim svoje dane i svoje godine, koliko god će mi ih Bog dati još, da na najbolji način uradim to na što me je on pozvao. Tako da to vidim kao svoje najvažnije uloge u životu. Hvala ti. Ajde se vratimo opet malo studentima kojima ti predaješ. Šta smatraš da ćeš njima ostaviti osim tog akademskog znanja? Teško je reći šta ću zaista i ostaviti svojim studentima. Jer nas ljudi doživljavaju na svoje načine. I to retko, gotovo nikako ne možemo mi sami da kontrolišemo. Često drugi u nama vide ono čega mi nismo ni svesni. Možda bih mogao više da kažem onome što želim da ostavim svojim studentima, tako? To nekako o tome mogu malo više da kažem. A pre svega, mislim da bih želeo da ostavim sa mojim studentima da vole Isusa i da ga vole oduševljeno. Da pronađu radost u Gospodu. Radost u Gospodu je velika stvar. Radost u Gospodu nam daje jednu sigurnost spasenja, daje nam jednu sigurnost da možemo da istrpimo nepravdu, daje nam jednu sigurnost da možemo i da se upustimo i u rizike u našem životu. Kada imamo sigurnost da smo u Gospodu i kada smo radosni u Gospodu, to je zapravo jedna velika stvar. Koliko problema dolaze u naš život zbog toga što nismo radosni u Gospodu, što nismo zadovoljni u Gospodu. Tako da bih želeo da im to ostavim u njima kao najvažniju stvar.
Voleo bih da moji studenti vole ljude. Da vole ljude u crkvama u kojima će služiti i u svetu uopšte. Ljudi su najveće blago ovoga sveta. Ja to tako razumem. Isus je dao svoj život za ljude. Ne za građevine, ne za programe, ne za strategije ili institucije, nego za ljude. I veliko je iskušenje propovednika da brinu o logistici propovedničkog poziva, o stvarima, o građevinama, o tepisima, o zidovima, o bojama, o sjelicama i o raznim drugim stvarima. Veliko je iskušenje da propovednici više brinu o tim stvarima nego o ljudima. I tome se moramo neprestano odupirati. Da nam uvek bude na umu i da se uvek podsjetimo da su ljudi najveće bogatstvo ovoga sveta. I želeo bih da moji studenti vole ljude. Jer ako vole ljude, onda će i dobro služiti ljudima. I u crkvi, i u svetu. I možda još i da spomenem, trudim se da svojim studentima stvorim želju da se istinski posvete svom pozivu. Jer je to jedan izuzetno važan poziv. Ja pripremam buduće propovednike i želim da oni uče i ostvaruju nova znanja neprestano. Da budu posvećeni i da budu doživotni studenti. Tako. To ne znači da neće raditi propovednički poziv, nego da uz to što rade propovednički poziv, oni neprestano čitaju, neprestano stvaraju i ostvaruju znanja i razumevanja. Da ostanu i budu znatiželjni i posvećeni učenju i proučavanju o svom pozivu i o Božjoj reči. Eto, to su neke stvari koje bih ja želeo da ostavim svojim studentima. Mogu da kažem, eto, poznajem te godinama, ali ne možemo reći da smo baš previše vremena proveli zajedno. I da li nam može sad, možda će izgledati malo lično, ali verujem da je to uslov da bi se to prenelo i na druge, evo to na studente sa kojima ti radiš. Da li nam možeš kazati kakve smatraš da si promene doživeo u svom životu? Ja mislim da bi mnogo bolji sudija o promenama u mom životu bila moja supruga i moja deca. Oni bi to mnogo objektivnije mogli da kažu. Ali neke stvari mogu da spomenem. Ja smatram da mi danas Biblija mnogo više znači nego u početku mog hrišćanskog života. Na šta mislim? Dok sam bio mladi hrišćanin, susreo sam se sa Biblijom i bila je to jedna impozantna i čudesna, i još uvek je to impozantna i čudesna knjiga, ali nisam previše voleo da čitam Bibliju dok sam bio mladi hrišćanin. Eto, to je neko moje priznanje. Čitao sam je tek toliko da bih odglumio da sam hrišćanin. Tako je, svi hrišćani treba da čitaju Bibliju. Ali nisam je previše čitao iz jednog razloga što mnogo toga u Bibliji jednostavno nisam razumeo. Čitao sam, pa nisam imao dovoljno znanja, nisam imao dovoljno razumevanja, nisam poznavao dovoljno istoriju biblijskog vremena. Jednostavno su me te stvari obeshrabrivale da nastavim sa čitanjem Biblije. A danas mi Biblija mnogo, mnogo više znači. Nekako i uz moje čitanje, i uz moje proučavanje, i uz moje predavanje, sve više i više sam učio o Bibliji i sve više me je impresionirala
poruka Biblije i značaj Biblije. Tako da jedna od osnovnih promjena koje sam doživao u svom životu je da mi danas Biblija znači mnogo više nego u početku mog hrišćanskog života. Mnogo mi je draže, mnogo je više volim. Sa mnogo većim uživanjem i radošću je proučavam i čitam danas. Šta bih još mogao da spomenem? Pa možda i to da sam vrlo rano u svom braku shvatio da mi moramo da ostavljamo iza sebe naše negativno nasleđe. Svi mi u izvesnom smislu sa sobom ponesemo neko negativno nasleđe, neke negativne navike, neke negativne osobine. I moja supruga i moja deca kasnije su me dovele do uverenja da ja moram neprestano da se menjam u životu i da jednostavno istinski i sa namerom moram da ostavljam iza sebe negativno nasleđe koje nosim sa sobom. Nadam se također da mi je srce omekšalo i postao sam osjećajniji prema ljudima u nevoljama. Živjeli smo, kao što sam spomenuo ranije, otprilike 6 godina u Južnoj Africi. I tamo sam se susreo sa ljudima koji su stotinama godina živjeli u nepravednom sistemu, u nepravednom socijalnom, političkom sistemu. Nisu imali ni slobode, ni prava. I dok sam bio sa njima, dok sam se družio sa njima, dok sam razmenjivao naša životna iskustva, jednostavno pod tim uticajem njihovog prijateljstva i njihovog prisustva u mom životu osjećao sam kako se njima približavam i kako imam određeni afinitet, određenu blizinu, određenu ljubav prema njima, prema ljudima koji su u nevoljama. Promjene koje sam doživeo u životu, svakako jedna od najznačajnijih je da ne sudim ljudima. Imamo, nažalost, ponekada i negativnu osobinu da ljude stavljamo u fioke. Fioka za dobre ljude i fioka za loše ljude. Tako. I oni koji su u fioci za dobre ljude ne mogu ništa loše da učine i oni koji su u fioci za loše ljude ne mogu ništa dobro da učine. Tako. Tako da i moje su me predrasude i stereotipi kojima sam se bavio neprestano iznenađivali. Jer su ljude za koje sam ja mislio da nisu dobri ljudi i da nemaju puno dobrih osobina su me jednostavno iznenađivali sa svojim dobrim osobinama i dobrim postupcima i sa svojom ljubaznošću i ljubavlju prema meni. Tako da sam jedno od najvećih promjena koje sam doživeo, a još uvijek je učim zapravo, je da ne sudim ljudima, jer nas ljudi neprestano iznenađuju. Još uvijek se učim strpljenju. Sve više shvatam koliko je nestrpljenje jedan zapravo ozbiljan duhovni problem. Doprineo je padu cara Saula, doprineo je problemima i u Mojsijevom životu. I kada čitamo Bibliju vidimo koliko je nestrpljenje proizvelo problema među Božjim narodom. Tako da nije ni čudo kada otkrivenje Jovanovo govori blago onima koji istrpe do kraja, tako, koji izdrže do kraja. Tako da se još uvek učim strpljenju i shvatam koliko je to važna osobina za naš karakter. I na kraju da spomenem još i to koji sam promjenu doživeo u svom životu. I kada se čovjek oženi, i kada dobije decu, i kada zađe u godine, kao što sam ja,
blagodat Božja mnogo više znači danas kada sam zašao u godine nego kada sam bio mlađi. Nekako kada sam bio mlađi, imao sam nekako više poverenja u svoje sposobnosti, u svoju snagu, u svoje umeće. A sada kada snaga polako i nestaje, i memorija nestaje i naša sposobnost da razumemo i da učimo polako kopni, jednostavno shvatam da jedini oslonac u mom životu je blagodat Gospoda našega Isusa Hrista. Mnogi sam ljudi i razočarao u životu i nepravedne stvari sam radio u životu. I koji je put do mira, koji je put do ljubavi, koji je put do jednog zdravog hrišćanskog života? Jedino oslanjanje na blagodat Gospoda našega koje nam oprašta naše grehe i na koju uvek možemo da računamo. Eto, to su neke pomene. Hvala ti. Ajde sada kada pogledamo, spominjao si svoje detinjstvo, uticaj roditelja, bake, kasnije u srednjoj školi, tu su bili profesori, na fakultetu ponovo, prošao si mnogo toga i ovde u Srbiji, kasnije kada si otišao u Južnu Afriku, sada si evo kao profesor. Da li bi mogao da kažeš šta i ko je na tebe ostavio najveći utisak? Po prirodi mog poziva, a i po mojoj ljudskoj prirodi, mogu reći da su na mene najveći uticaj ostavile knjige i ljudi. To su dve stvari. Knjige i ljudi. Možda to deluje kao kliše, ali jednostavno to moram da kažem. To je istina u mom slučaju. Najveći uticaj na mene je ostavila reč Božja. Dok sam bio mlad u veri, kao što sam spomenuo, nisam baš previše voleo da čitam Bibliju. I bilo mi je veoma teško da prepoznam smisao i značaj onoga što sam čitao. Ali se to vremenom promenilo. To sam više učio i saznavao, bilo mi je lakše da razumem Bibliju i sve mi je više značilo. Tako da mislim da je to uticaj broj 1. I svakako da je Bog delovao na mene kroz svoju reč. Ono što još mogu da spomenem je svakako i uticaj moje bake, majčine majke. Moja baka je godinu dana pre nego što sam se ja rodio postala adventista. Postala vernik, sledbenik Isusa Hrista. I pošto sam najranije godine svog života proveo blizu nje, živjeli smo na stanu odmah do kuće moje bake, kuća do kuće. Ona me je čuvala i dok me je čuvala zapravo sigurno se i molila za mene i ostavila je duboki trag na moj duhovni rast, na moju veru. Jednostavno njen dom je bilo utočište za sve nas, njene unuke. Ona nas je volela, neizmerno volela, ona je o nama brinula, ona nas je podsjećala na Isusa Hrista, našeg spasitelja, učila nas o njemu kad god je mogla, ali što je bilo vrlo, vrlo značajno i vrlo formativno u mom razvoju je da je ona živela svoju veru. I ja sam išao na školu, ona je imala samo 4 razreda osnovne škole. I ja sam išao i u škole i mnogo sam bio formalno obrazovaniji od svoje bake,
ali jednostavno njena vera, dubina njenog posvećenja, dubina njene ozbiljnosti prema onome što je verovala i njenog primjera me je navela da eto u 2. razredu srednje škole odlučim se da moj put mora da vodi u Maruševac, moj put mora da bude hrišćanski put. Tako da je njen primjer vere i njen uticaj i njen model u mom životu je učinio neizmerno mnogo za moj život i moj razvoj. Mogu da kažem da je ona glavni razlog zašto sam ja danas hrišćanin. Naravno, Bog je glavni razlog, ali Bog je upotrebio da me dovede u sebi. A što još mogu da kažem, to je naravno i uticaj mojih prijatelja. Naravno, tvoj uticaj, Siniša, ti si bio taj koji me je prve dočekao u Maruševcu, sa kojim sam se odmah i upoznao, sa kojim sam imao i zaduženja, jel tako? Radili smo zajedno i dok smo radili i razgovarali smo, tako da je tvoj uticaj i tvoj primjer na mene i tvoje posvećenje Bogu i evanđelju bio jedan veoma značajan uticaj na mene. Tu su došli i drugi školski drugovi koje sam sreo na mojim studijama i u Južnoj Africi, i u Americi, i u našim krajevima. I tako da su moji prijatelji ostavili jedan duboki trag i duboki uticaj u mom životu. A također i vernici crkve. Jer ono što mi je bilo čudesno, da su nas i u Južnoj Africi i u Sjedinjenim Američkim Državama dočekali vernici adventističke crkve, koje nikada ranije nismo sreli. I prihvatili su nas i zagrlili su nas i obgrlili su nas kao svoje rođene, kao svoje najrođenije. Tako da je naša vera u Isusa Hrista nešto što nas povezuje širom kontinenta, širom zemaljske kugle, da je to jedno izuzetno blago, izuzetno bogatstvo. Jedan izuzetan pozitivan uticaj na naš život. Ja ne znam gde bi ja i moja porodica bili da nije bilo plemenitih i ljubaznih i posvećenih braće i sestara i u Južnoj Africi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Eto, to bih izdvojio kao najveće uticaje u mom životu. Dobro, čitanje knjige i kada sam bio i kod tebe u poseti, knjige na sve strane i to knjige koje su umotane u foliju, ne smo da budu oštećene, znači i stalno otvorene na tom radnom stolu ima mnoštvo knjiga, sigurno i zbog pripreme za predavanja koja imaš, ali da li bi nam možeš preporučiti neku knjigu koju si pročitao? Pa mogao bih mnogo knjiga da preporučim, ali mnoge od njih bi bile i usko vezane za moj poziv i za predmete koje predajem, a od knjiga koje bi bile onako generalno relevantne, možda knjiga koja mi dolazi na a to je pored Biblije i pored knjiga sestre White, koje uvek bih preporučio i uvek ohrabrio ljude da ih čitaju i proučavaju. To su knjige o evanđelju i knjige o duhovnom rastu. Možda jednu knjigu koju bih izdvojio, koja je i onako jedna od najboljih knjiga o molitvi koje sam ikada čitao. Ne znam da li je imamo u prevodu na naš jezik, ali naslov knjige bi bilo nešto kao Život molitve.
Autor je Paul Miller i naslov knjige je Život molitve. Zašto mi je ta knjiga puno značila i zašto je uvijek preporučujem? Postoje knjige o molitvi koje nam daju dobre činjenice, dobro razumevanje molitve, ali su ne baš tako česte i retke su knjige o molitvi koje nam zapravo pobuđuju želju da se molim. Kada je pročitaš, onda klekneš na koleno odmah. Jer je toliko duboko uticala na tebe, toliko je te ohrabrila da se predaš životu molitve i da praktikuješ život molitve. Eto, to je jedna knjiga koja je na mene ostavila tako dubok utjecaj. Život molitve, Paul Miller je autor. Hvala. Sad jedno možda malo neobično pitanje. Uticaj koji postoji, koji svako od nas ima i u svojoj porodici, u okruženju u kojem živi. Evo ti kao profesor koji si sa studentima, sa ljudima sa kojima se susrećeš. Međutim, mnogo je više ljudi sa kojima možda i ne dolazimo u dodir i ne možemo u potpunosti da utičemo na njih. Međutim, kada bi mogao, šta bi promenio u ovome svetu? Mnogo stvari. Mnogo stvari loše idu u ovom svetu. Ali neke od najznačajnijih koje mislim da bi uticale i na druge stvari. Svakako što bih promenio je da svi ljudi imaju Isusa u svom srcu. Znači, kroz Svetog Duha, kroz moć Duha Svetog, da svi ljudi prihvate Isusa u svom životu i da imaju Isusa u svom srcu, jer mislim da je to temelj srećnog i uspešnog života. To bih svakako promenio. I druga stvar koju bih promenio, da svi ljudi dobiju vrhunsko obrazovanje. Jer mislim da Isus u srcu i kvalitetno obrazovanje, dobro obrazovanje, vrhunsko obrazovanje bi promenile mnoge druge stvari na bolje u našem svetu. Eto, to bih izdvojio kao dve stvari. Ja. Hvala ti. Evo, još na kraju jedno pitanje. Kako je tvoja poruka, evo našim gledalcima koji prate YouTube kanal Reči istine i evo gledaju ovu emisiju Moj izbor? Kakva je tvoja poruka? A moja želja svim slušalcima ovog kanala i ove emisije, možda kao najvažnija želja, da svakodnevno odvajaju vreme da sretnu Boga u njegovoj reči. Ne samo da proučavaju Bibliju zbog informacije, nego da budu transformisani, promenjeni kroz Božju reč. Niko od nas nije dostigao duhovno savršenstvo. Svi moramo da se menjamo i često ne želimo da se menjamo jer nije lako promeniti svoj život. Nije lako promeniti svoj karakter. Ali ako istinski i iskreno otvorimo svoje živote Bogu, on će dovršiti posao u nama koji je već započeo. Tako da svima želim da svakoga dana posvete vreme, odvoje vreme. Ne samo da proučavaju Božju reč, nego da sretnu Boga u njegovoj reči. Na šta to mislim? Često dok imam svoje vlastito duhovno proučavanje, pod uticajem da je većina mog života iza mene, a ne ispred mene, ja se molim, Bože, evo otvaram tvoju reč
učini da se promeni. Učini da se promeni. Nemam još puno prilika za promenu. Nije dugo vremena predam. Neka ovo proučavanje bude jedno značajno proučavanje, kada će se moj život promeniti, kada će se moj karakter promeniti. Ja želim da se menjam na bolje. I tako da želim svima da imaju to iskustvo. Da se posvete proučavanju Božje reči, da bi sreli Boga u njegovoj reči, jer samo nas Bog može promeniti. I možda još jednu poruku koja dolazi i iz mog vlastitog iskustva, iz mog vlastitog razmišljenja, da budu verni Bogu tu gde jesu. Možda i nemamo idealan posao, možda i ne živimo u idealnom stanu i pod idealnim materijalnim uslovima, ali moja je poruka da budemo verni Bogu tu gde jesmo. Da donesemo miris, aromu Carstva nebeskog gde god da jesmo. Eto, to je moja poruka. Bogdane, od svega srca ti hvala za ovo vreme koje smo proveli zajedno. Nekako kao da mi je ova rečenica koju si na kraju kazao i možda to bude i neki glavni naslov ovog našeg dijaloga, moja promena. Promena na koju si ti doživeo u tvom životu, ali evo promena na koje pozivaš i svakoga od nas. U stvari, eto, da čovek, ti kao teolog koji izučavaš Sveto pismo i koji želiš da tvoj život bude u skladu sa principima koji su tu dati, da eto to bude jedna preporuka da i oni možda koji nikada nisu u životu imali tu knjigu u svojim rukama, da si ih izazvao da požele, da je otvore, da je čitaju i da pronađu evo jednu vrstu ne samo izazova, nego i načina života na koji eto svevišnji Bog poziva svako svoje biće koje mu je on dao život. Hvala još jednom na učestvovanju u emisiji. Dragi gledalci, pozdravljam vas i ja sa svoje strane i verujem da ste uživali u ovom dijalogu, odnosno u Bobinim iznošenju onoga kroz čega je prošao, ono što veruje i poziv koji nam je uputio. Sve najbolje do sledećeg viđenja. Pozdrav svima.